Чавашпашалық аграр университеті тұғырвуны жылдылдаржы. Шақ тапқырда аслы школын ежі темеші худ ұлжынны бөлінде шабақта бұл ял хужалығы вәлі пин-бин оста специалист қадірлеме пірреде парахман. Университетдің истории паянки кунида да пуласлық берген тебір сюжетран. Аслы школ пинеда ғаржар вадыр біреміш шылхи чугу ехін шечіміжінже ішлеме бұшланы да, тебір твады жылдан онда біреміш студентсем варенте духна. Вадыр зоотехник тада шерімбеже агроном. Ондан шамрық сенчен чилайшне Оренбург облачебе Казахстана ішлеме яна. Институт тыван чыржывын аслы живығы денжеде хубынман. Студентсем кунебе уйгерде, фермера вайгуна, кашпа веренне. Шаврачул яджебе аграрий университетенже веже ядарла аудитория ушреш. Взенже пулас агроном зембе ялгужалых производствен технологи зем веренеш. Клаза шене компьютер зембе тивиштерне. Аслы шкулда верендеген зембе студентсен шеденеве зембе кунда ергелени куравра палаштарджеш. Шамрак ученый зень эчезене кадарцабаны онда. Черлих хадере, абат шемеже, университетри наукыбат тепче в лабораториенже хадерлене. Шага студентсене шенене шутлазагларма майземыш сабарать. Аслы шкула шамраксене илердес. Ялхужалых малашлығы пызык пулныне энендерестезе, кашни муниципалитетра агроклассем ергелене. Нумаях пулмаз ебір бюджетлі вырынзайынде тулдарайман бұлзан. Пілдер бара пір вырына пілі бұлды жин конкурса худшын жеш. Веренме керегес кересеген зейн шучы үсседе үссе бұрайд. Байын хибун күннәнде кашни районда бір шақ агроклассыне ұшныде. Лучше бұлде зашылат бір. Шинзем уже пілзе веренме келеш ялхужалықне хын құрнышне ялхужалығы бешігіндар астезе. Аслы шкулда паян вежебенде сагыр жырытлай шамрак веренет. Ыты ялгуларан килне шамраксене пурнеде общежитие тивиштерне. Кунда терле специальный же верендеше. Элек малдан усны духне пирен агрономии бе за техник сене агроном зембе за техник сене кадрление. Кайран инженер дене пиндеде выржырут промышлендан батыдан дамар. А хальхи вутра пурнеде шаккиске вутра каласа да бдеремен. Ширембили гытла направление дет перенде хадишамбек не кадрлет пер. Шанда специалистемде университетра шлеме пелегенжин зембелла. Кыжал аслы школ чуминже фермер школе ишлеме бұшлана. Шылдалық бұшламы жинже ширым жин сырдыва себе, шырла үстере себе тада теплицыра пақча жеміш үстере себе шене пүлі үліне. Авыны үйхінже тада дебір шерім олды фермер вренне онда. Чавашпашалық аграрий университеже онышлады анзабыны, кунда тұрыжаган зембе студентсен тевеже. Уявгуня аслы школда чылайшул ишлегензем патшалық награды зене девишреш. Чавашкенгларм вали Алена Артемкина, Лидия Галактионова, Игорь Ульянов.